Kitabu cha Maira 115 mstari wa kwanza hadi wa 18. Sikwehusiswi hewe Bwana, sikwehusiswi ela ngumayo na iende kwa dzinaro kwa utua mahenzogo gasigogoma na uaminifu kwako. Pano ni mataifa gambe Mulungu wao ahiko, Mulungu wehu amlunguni, iye anahenda chochose ahenzacho. Milungu yao ni ya fedha na dhahabu, yatengezwa ni mikono ya wanadamu. Ina milomo ela kainena, ina macho ela kaiona, ina masikiro ela kaisikira, ina pula ela kaivuhamuruke, ina mikono ela kaigwira kitu, ina magulu ela kainenda. Mimiro yao kaidima kuvoza sauti, au matengezao na au mazikuluhirao mandakaleheredza zizo. Henu ya Israheli, mlikeni Bwana, iye nde mwavizi wenu na ngao yenu. Henu nyumba ya Haruni, mkuluhireni Bwana, iye nde mwavizi wenu na ngao yenu. Henu mwagohao Bwana, mkuluhireni, iye nde mwavizi wenu na ngao yenu. Bwana anafukumbukira na andafuhasa, andaihasa nyumba ya Israheli, andaihasa nyumba ya Haruni. Bwana andahasaria umang'wagohao, atite kwa bomu. Bwana anamuhenda muongezeke ninyi na anaenu. Haswani ni Bwana aliyeumba mlunguni nati uko dzulu mlunguni ni kwa Bwana, ela duniani wapa wanadamu. Atwakufa au materemkao kuzimu kama mlika Bwana, ela sisi fundamlika Bwana, fundamlika vivi hata kare na kare. Mlikeni Bwana.